He ahi kua ngiha. He tohu kia whakatōpu ngia ko ngā iwi me ngā mema o Waikato-Tainui mo te hui a tau. He hirahira tēnei tau. He rahi ngā taumata ko eketia. Ko te tuki e wā mātou kaimahi, te wāhanga ki te pūtea. He pūtea ko atu i te whātekau miliona tāra ko hoki atu. Ka tuku ki tō tāua iwi. Koe rā ngā whakapaunga wera wera. A tō mātou kamupene Pākihi nei i a Tainui Group Holdings. And for those of you who drove the back road down Taupiri, you would have seen the houses that have been built, that run the stem of this river. The first stage of which will be completed before Matatini comes in February next year. He hirahira tēnei tau hei tā te heamana o te ara taura atu koroirangi Morgan, a ko te wahanga tuatahi o te kaupapa hanga whare te tehi o ngā kaupapa kei mua i te aroaro, kauti i mua i te Matatini. I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wahanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare e nā, ko whakaritea mai mō wā mātou whānau. Nea, ko te wahanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka hare tō tika atu ki te wāhanga tuarua. Nō reire, he tino taumata tērā. We've been able to do our strategy, we've been able to do our sustainability plan, settle down the Brookfield joint venture, which is new for us and really, really important. E ai ki te heamana o Tainui Group Holdings a Hinerangi Raumati Tuua, he nui ngā mahi kua oti roto i te tau kua pahure. Thank you so much for the privilege of being able to serve you for the last 9 years. It has been wonderful, all the highs and all the lows, but you know we are better off today than we were 9 years ago, and that's a really good place to be. We talked today about our new framework around kaitiakitanga. So he manawa āwhenua is a piece of work that we've been doing for the last few years. Really, really pleased to get it finished. It really is our sustainability plan. Ko tā te hui a tau kia whakamahuki ngā pūrongo a tau, kia whai wāhi hoki te maria ki te tūhono ki ngā kaupapa o te iwi. He oi he nui tonu ngā kaupapa kei mua i te aroaro hei whakatutuki. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tūmanako e wawatatia e tēnei iwi kia tutuki. What we're looking forward to in the next 12 months for Tainui Group Holdings is continuing to build on the plan that we've got. We've still got to keep building the quality of the assets that we're looking after. So there'll be some change in whenua assets over the next year, which is a real awesome opportunity. Tāria te wāka ki te i te pua waitanga o ngā kaupapa o Waikato-Tainui mo te tau e heke mai nei. Macie Kuki, Aukaha. Ko te reo